ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Ni baro ngilong ki kun jong ublay. Na marangidon hangi umensiam bakuit. Ladang ngidon hangi umensiam bakuit utrai kam ngilong nongyo pateng. Ya kie baro kaba uble ulabu ulamang nagabenda jongi. Te da kaba sya ialam da umensiam bakuit ngide ben jan badu trai bad ngide ben sngo jan badu ble upa bad ngide ben trang ya kie baro kaba kenja beneng. But dap da kane ka bor umensiam bakoid ngide ben duai ngide ben angnud ngide ben aitilut yalade kabamud ngi baro ngilong nongyo pateng henre bunsin ngimjiyo ya kaba uble ulabu ulamang nakabenda jongi namar ngimju pintrekam ya kane ka bor kabadon hapo jongi lese namar ka jingjaitu ne namar ka jimbam tip jongi ne naka jimbi jongi ni kerlalong kikun ba shak sakut haka jinglong jongkado ba ni kerlalong mrau jongkado naka tagada u Paulus bakudu ong ngide ben im haka men siam bandup lai loit naka jinglong jongkado bandup long kikun giba akot aba kopa daka jinglai loit ka gospel minda kasngi ka krenchangi Shapang kaweka kende kabatemen kabala don haka jingshate shakum jongkado. But kaladon daka bor senshar jongu mensiam bamkuit mensiam bamen nagabenda kat prasne. Ka jingkod jongka daka jingshisha kalong balong kabalait luit ban im haka mensiam henre namarba uksuid ubamen kala kerlalong kamrau jongka pop bad ka kerlalong kumrad kumbang yusngo naga gospel kaya ka balajia haka kampat don ka jinglai luid bad uksuit ula shim kabu yaka bad kala don haka jingkreu bad kala don haka jimpang ka bajur bad yaka met jongkaru kala kohnguh yaka taga bor jong uksuit but kam shimla don ke jinglai lud hakamensiam namarba umensiam bakuit umpat shong sa badka mindau jisu wan shaka badu jisu ula yo iya ka jingshitam janga badu jisu ula rai ban perlong iya ka chaka jinglong ukun ublai kai ka ba jisu ula yo haka ujisu ula yo bakalong ka kun jongu Abraham kai ka jingkar pang jong ka kun jongu Abraham namar habangi ong kalong kakun jong Abraham kalong kakun jong ke jingait u Abraham ulang upa jong ke jingait bad habau jisu la kot ya ka kakun jong Abraham kabamut kalong kakun balaban pediang ya ke nega jingait bakalalong kaba pediang ya ke jingait henry namar uksui nau namar umensiam bamkuit kalakalalong mrau jong ka pop mendau jisu ula domok badula be ya uksuit bad ula hukum ya ka ben yopediang biang iya ka boru bele halo jonga habakala yopediang ka bor jongo bele halo jonga kai ka bajia uksuit ubamen ubela temra iya ka ula mino naka bad minta niyo yenda kala koit naga taga jimpang kala laban yang be bad kalas ngaukumen bad baraki briu kila yo kila komen light no uwe ubriu uta ulong unong senshar jangka sinagog kai ka balajia hawu minda ulawan ban mane ya utrai haka sngi sabat uladon haka sinagog henry kadba yang haka sinagog kadba udang mane ya uble ulatim ya uble ulatim ya ka jingle bhajung uble bad kai ka balajia hawu ulasnodom mano ba pindom yawu uta uksuit ula shong haka taka kende minda kala rung hawu namar ula yang haka sinagog haka mensiam bamkui ula yang haka sinagog daka mensiam bishni ula yang haka sinagog daka mensiam sarong bad shisandon utauk suit ula mina kata kende
ula rong hau ula stang ban bitar haba baru ki bru ki badon haga synagogue kila yaro ya ublai kane kala ban ja haga jingim jongiru habang ngim sha yo mensiam bakoid ben yalam yangi ladangi shimmenda haga mas bakoid haga jimbam koid ladangi shimmenda haga mas bakoid haga jimparkat ka basindiyo ladangi shimmenda haga jimmane ublai da ka mensiam kwan ya lade kalaban penmen sao yangi wad haba ngidon hake yingandam kumpa une u official u nong senchar jonga synagogue ula stang banyam persha yaw jisu na marba ula pen koit iya kata kende kaba pang kaba shitom bon sin hake jingim jongiru ladang ngim shashkor ka sur ble ladang ngim kohnguh ya ka sur jonga mensiam bakoit mensiam bamkuid ulaban yalam bakla yangi ulaban penjen jar yangi ulaban pen sausi yangi ulaban pen chitam yangi ngide ban lom bahusiar minda hakane gi ukirish bakuid tongin peit halaka jongam mensiam jongi hadu katno ngi wanshim menda hakamas bakuid haka donur ka basur nengi don nem kano ka jinlong ka basiniu ka bakanglat yangi balong ki kon ka balait loid tongin kami bad kermen ia kata ka benda ka bau Jesu kloi aingi hangi kalong bangilong nongio benda bad nongio pateng badu Jesu tongin tuai na ka benda kaneka jinga kum kaneka kende ka balayo pediang ka bor ba pura haka bakala long ka balait lut kala kamen Jesu be it perlong yangi ki kun ki balong nongio pateng na baro ka bor ka bawan name wat nam sha yangi ban ngop hakano kano ka bor jongok soi bor jongob amen ke jim betar ke jim bishne ke jing tarais niu ke jing kwan yalade pangilong ki kun balai luit pura haka jing im changi en yaro ya utrai Jesus Christ Shalom lai shalom.